tuvugana umujyi wa Uvira wagoswe n'inyeshyamba za M23 ni ibicika birakomeye. Ntabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure nyerudende bashyiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano Politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 7 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba ndetse n'ibijyanye n'imirwano ikomeye. Biremezwa kandi biravugwa ko M23 ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu yamaze kugota ibice byose bikikije Uvira, izatumye ubwoba bwiyongera mu baturage. Hagati aho muri teritwari ya Masisi ibitero biri gukoreshwamo drone byongeye kukameza. Twirwaneho yo irabyinira ku rukoma nyuma yuko ivuga ko yahanuye indege ya Fardc yari itwawe n'abacancuro. Mu rwego rwo kumenya uko bihagaze, kaduhamagara umunyamakuru wacu uri mu karere atubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze. Turebe uko ibintu biri kugenda bimera ingingo ku yindi, turebe urugamba aho rugeze ndetse n'ibikomeje kugenda biboneka. Kugeza ubu biremezwa kandi biravugwa ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara babona ko iherezo ari ukuvira ribuze kwinjiramo imirwano. Ariko Burundi nabwo bwasaze bwasizoye buravuga ko butazigera bureka ngo uyu mujyi ufatwe. Byatumye bohereza brigade ebyiri kuri uyu mugoroba zamaze tayari kugera mu gisagara cya Uvira aho ziteguye gukora operasiyo zikomeye. Bwana Safari wiriwe neza? Kugeza ubu rero Bwana Safari urambwiye uti igisagara cya Uvira cyamaze kugotwa impande zose. M23 yageze change. Urambwira uti Fardc na Fdnb nayo bakomeje kongera ingabo mu gisagara cya Uvira. Umwuka ari n'uwihe Bwana Safari uyu mugoroba? Muruna mugoroba imirwano yubuye cyane irakomeye cyane ndetse imyiteguro irahambaye. Yego. Nyuma yaho ingabo za M23 zafashe agace kasangiye zisa nkaho zakusanyirije ingabo zabo. Yego. Imyiteguro ni yose nyuma yaho habaye irasanwa rikomeye cyane muri aka gace. Ubundi Bwana Safari byatangiye ryari, byatangiye gute nk'umuntu uri kudukurikiranira amakuru? Nyuma yaho bavuye za Luvunje. Yego. Uziko akenshi na kenshi kano gace kasange kegeranye na gace ka Murenge. Yego. Mu gihe Murenge habaye ibikorwa ndengakarundura k'ingabo za zino ngabo zigenda zikora ibikorwa bidafashije, zino zigenda zisahura abaturage ndetse zikagenda zibohotera abaturage b'Umurenge. Uravuga abazarendo? Abawazarendo. Yego. Maginga ya M23 biragaragara yuko yakoze tacticoma kugira ngo byibuza irebe ko agace kasange gaceganye neza kegeranye neza n'Umurenge mu buryo byaborohera kuba bakwinjirira umujyi wo Uvira bamaze kugera gutabara abaturage bari mu mazi abira. Yego. Biragaragara ko n'ubundi nk'uko nabikubwiye muri ibi bice byose ingabo zari zatangiye kwisukiramo zigotagota mu mpande za Ruberezi za Remera hose za Runingo n'ubwo yumva ngo nisange niho hariho imirwano ikomeye. Yego. Byubuye mu masaha y'umugoroba benshi bari bazi ko bakiri kure, ariko imirwano yasakiranye mu masaha y'umugoroba mu rukerera. Mu yandi mashusho wambaye Bwana Safari yaragaragaza abaturage aho wambwiye uti situation iri mu kibaya cya Rusizi nimbi cyane. Abaturage ba Kitogota, Ruvunge, Bwegera ndetse n'ahandi bakomeje kugenda bahunga. Mu by'ukuri kugeza ubu kuri bikomeje kugenda biba abaturage barahunga ko imirwano wenda iri kugenda igera mu bice byabo cyangwa nuko abapfa bakomeje kugenda biyongera? Ni ikibazo gikomeye
cyane bitewe n'imirwanire uru ni urugamba karundura rurenze n'urwabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Kubera yuko hari n'imbunda ziremereye n'ibikombora karundura bisa nkaho akenshi na kenshi bafite urwikango rwinshi bari gukoresha imbunda ziremereye cyane n'amakombora. Muri make hari gukora haba ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ihuriro rya Fardc. Yego. Bari gukoresha indege z'intambara. Urumva rero bitandukanye n'intambara yabonetse muri Kivu y'Amajyaruguru abaturage bitewe n'uko urumva turone nimba igiye gutera ibitero shuma. Yego. Biri kugenda bikomeretsa abaturage cyane. Biravuga ko ino mirwano ishobora kuzavamo abaturage benshi bapfa kubera yuko bitera ubwoba ndetse binakomeye cyane. Sinzi ukuntu wafata imbunda ukayitera hakurya y'igihugu ukatera mu kindi gihugu bikoroha cyane ku buryo wakumva ko wafata umwanzi. Ibisasu bituruka mu gice cy'u Burundi biri kugenda bikomeretsa abaturage bo mu gihugu cya Kongo. Yego, Bwana Safari, mbere ko tujyana ku zindi akisi n'ubundi tugerageza ngo unyebere tubwire abadukurikiye ibiri kubera muri teritwari ya Masisi. Aho kuri iki cyumweru amakuru aravuga ko muri centre ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyateye ibisasu ku birindiro bya AFC. Ni ibirindiro biri ku gasozi k'ingenzi kayitwa Gahongore gatekanye na komine ya Masisi y'icyaro. Ni ibirindiro biri hafi y'ibiro by'ubuyobozi bwa teritwari. Nkuko amakuru atugeraho abivuga ngo drone za Fardc zabanje kuguruka hejuru y'ikirere cy'iyi komine yo mu cyaro mbere yo gutera ibisasu muri ibyo birindiro. Ibisasu rero bikaba byaturitse bitera abaturage ubwoba bwinshi, benshi barahunga. Ibyo bitero by'indege ngo bizakurikiye byakozwe ku munsi w'ejo n'inyeshyamba ku birindiro by'inyeshyamba za M23 ahitwa Nyabyondo. Amakuru ari guturuka muri Fardc aravuga ko igisirikare cyongereye ibitero by'indege mu rwego rwo gusubiza ibijyanye n'ubushotoranyi bw'izi nyeshyamba nyuma yo kurasa ibyo birindiro byitwa Kahongore, umusozi wegereye Masisi ndetse n'ibirindiro biri hafi y'ibiro bya teritwari ya Masisi. Fardc yanateye ibisasu ku birindiro by'inyeshyamba biri ahitwa Bukombo hagati ya Masisi centre ndetse na Nyabyondo. Ibiro bikaba bikomeje gutuma abaturage bashwiragira bahunga. Safari, wakomeza. Ni imyiteguro ikomeye cyane haba ku mpande zombi, ariko bigaragara yuko M23 yego iyo yarangije kwitegura bikomeye nk'uko nabigutangarije mu gihe cyashize. Nubwo intambara yari karundura yari iri mu bice bya Kamanyola, ariko M23 yavanshe nyine isa nkaho yagiye gushakisha uburyo bwiza bwo kurwaniramo kugira ngo irebe ko yafata uno mujyi wa Uvira. Yego. Mu bigaragara abenshi bazi yuko Uvira idashobora gufatwa n'izi nyeshyamba, ariko mu bigaragara bitewe n'uko bitigeze ku rugamba rwabaye birasa nkaho bitigeze bigora inyeshyamba za M23 kubera yuko inyeshyamba za M23 yego zari zararangije kwitegura cyane na kare, kuko zari zaragejeje abasirikare muri iyo misozi y'imirwanire. Urumva bo bakikije umujyi wa Uvira, urasa nkaho uri hagati nyine, biraborohera cyane ku buryo umujyi wa Uvira kuwufata isaha ku isaha ntakumva umujyi wa Uvira wafashwe. Safari, naho kubivugwa ku bijyanye n'abari kwinjira baturutse i Burundi, byo bihagaze gute? Wambwiye utari bataye ebyiri ku isaha ya saa saba zari zimaze kwinjira zinyuze ikavimvira ziturutse i Burundi. Bo baje mu buhe buryo, bazanye iki, bihagaze gute? Magingaya ubu tuvuga mu mujyi wa Uvira ni indege ziri gukora amapakuru zirenze 5. Yego. Ndetse ingabo nyinshi ziri kuba Bujumbura zirasa nkaho bari kuzishyira hepfo
hepfo y'izo mpande z'ibyo bice M23 bisa naho kuko unasange ubu maginga ya iri mu maboko ya M23. Yego, mu bigaragara rero bari kongera ingabo kugira ngo barebe buryo ki bakumira kugira ngo hatagira abavansa nyine kugira ngo binjire mu mujyi wa Uvira. yego, reka dukomeze amakuru yacu, ubwo turagaruka tubwira iby'abacancuro, tubanze tubwira abadukurikiye ibya twirwaneho ndetse n'ibivugwa ku ndege ya Fardc. Umutwe wa MRDP twirwaneho uravuga ko wahanuye indege yakashugujugu yakoreshwaga n'abacancuro b'abazungu mu gutera amabombe mu bice bituwe cyane n'abaturage muri Mikarati n'ahitwa Mikenke. Mu itangazo uyu mutwe washyize ahagaragara kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 7 Kigarama 2025, MRDP twirwaneho iravuga iti igisirikare cy'u Burundi cyitabaje kajugujugu eshatu zitwayewe n'abacancuro b'abazungu zarashe amabombe mu midugudu ya Mikarati, Mikenke, Gahwera, Gisoke na Rugezi. Nyuma yaho amabombe yangije bikomeye iyo midugudu. Ingabo zacu zahagaritse imwe muri izo kashukujugu yaje kugwa mu kiyaga cya Tanganyika muri teritwari ya Fizi neza neza ahitwa Iyumbi. Itangazo rya twirwaneho riravuga ko ingabo z'u Burundi zabujije urujya n'uruza mu misozi miremire ya Fizi, Muhanda na Uvira, aho bamagana iby'abaturage bakomeje kugenda bavuga ko bibabangamiye kuko batabasha kugera ku isoko rya Ndondo ya Bijombo nk'uko ro bikomeje kugenda bigaragara. Bakomeza bavuga ko kuwa gatandatu mu gitondo ku muhanda ugaruka ku muhanda ibintu bitari bimeze neza ndetse kuri ubu ngubu bikomeje kugorana. Iri tangazo riragira riti mu kivunge abagore benshi bakorewe iyicarubozo bafatwa ku ngufu banakoreshwa ibindi bintu bibi mu nkambi y'ingabo z'u Burundi na Mikarati n'ahandi hantu hataramenyekana. Muri icyo gitero cy'ubwicanyi ingabo zacu zabaye ngombwa ko zitabara kugira ngo zikize abaturage. Aha twirwanira komeza ivuga ko batayo ebyiri z'ingabo z'u Burundi zavuye mu Mwenga centre kuwa gatandatu saa 10 z'igitondo, ubu zikaba ziri kwerekeza Mikarati zinyuze Kipupu zifite intego nyamukuru yo kongerera ingufu ingabo zisanzwe ku rugamba hagamijwe gukorera jenoside abanyamurenge nk'uko byagenze Gatumba muri 2004. MRDP rirakomeza isaba igisirikare cy'u Burundi kuvanaho akato cyashyize mu baturage kandi igasaba izi ngabo kuva ku butaka bwa Kongo mu gihe cya vuba gishoboka kugira ngo abaturage bishimire uburenganzira bahabwa n'amategeko. Uyu mutwe usoza itangazo ryawo wizeza abaturage gufata ingamba zose zishoboka zo kubarindira umutekano w'ibyabo ndetse nabo ubwabo. Bwana Safari rero ngayo nguko nibi abo ku ruhande rwa MRDP batangaje. Ndagira ngo rero noneho tubwire ese abacancuro bavugwa ba Black Water, abacancuro bavugwa barwana ku ruhande bivugwa ko bari ababirigi, ibyo bihagaze gute? Amakuru ufite ntaya? Niko kuri aba Black Water ubu tuvugana abasa naho bakambitse i Bujumbura, niko abenshi bagenda batekereza. Yego, basa naho ariho bibereye kuko bo bari gukoresha imbunda ziremereye, bigaragara yuko nta musirikare uri mu ihuriro rya yaba ku ruhare rwa M23 ndetse no ku ruhare rw'iri huriro rya Fardc. Bigaragara yuko abasirikare bari ku rugamba ba Fardc nta mbaraga bafite. Igisa nkaho kigaragara ko byaba bikomeye ko aba Black Pepper baba bahari. yego, ni uburyo ari gukoreshwa intwaro karundura bivugwa ko zisa nkaho zitakoreshwa n'umuntu uwo ari we wese utarafashe imyitozo ihambaye. yego. Bwana Safari, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere. Fyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.